Od 641 upísaného na hlasanie vyšli 344 osoby a za samodoprinos hlasali 292, ta samodoprinos, jak i u Moroviću, nije prilapeni. Už ideše referendum o samodoprinosu predlužuje po 27. februar. Hoće politični partiji dohvareli, že šitski potrimuju novi samodoprinos, opštinski odbor Ligi socijaldemokratov Vojvodini nespodzivano vidal saopštenje, že oni bojkotuju referendum, pretože še penjež ne uplacuje direktno mestnim zajednicom, ali ide na rachunok opštini, a tiž taki, že hlasanje trva 20 dni, co možljivost za manipulaciju z rezultatom vekša. A zo Rimskej vinjadi u Berkasove bolo 64 vina, do obisca Miroslava Sokola i sina Srđana u Bikiću stigli 3 nagradi. Perša za bile i druga i treća za červene vino. Peršu nagradu za červene vino inčak dostal Franja Burdina z Berkasova u kategoriji vinog na urovnju opštinskih vinaroh.